Hadu kat no ngin siaset hatok hauni virus. Haba kalat berlanj nu kadon. Ini ban syumbat ya ka. Ayah ketika khawit kerkendai. Kena ikun baki kena persya ya kena ke khalam. समझते हो गुस्सा ही सबसे बात होगा क्या आपसे गुस्सा ही सबसे बात करना पड़ेगा क्या आप बुलाओ किसको बुलाना है जाओ जाओ बुलाओ किसको बुलाना है जाओ बुलाओ सबको किसको बुलाना है मैं भी देख रहा हूँ जाओ किसको बुलाना है जाओ जस्ट लिसनिंग आई एम जस्ट लिसनिंग मैं इधर ही रहता हूँ आ जाना इधर ही रहता हूँ मैं आ जाना तुम फिर अरे मैडम झगड़ा करने से Tangshisngi bagi arteli ki sorkar jela kata ka Meghalaya barka Assam kilap long shwa ya kajing karan penbait pod hapadang ki chief minister handrai ka baklam poi she ru ka ba ka ne ka jingbam poi she menta ka singi kala pau tingkreng ba ka don ke aka Shalandan ha ka ba ka snong yong khuli ka badang hap show pod usam tanrai jong ka Meghalaya kala shale don bor haki pulet Assam ki bala wan sai jubor justi ya ki south li ki ding sainar electric bala penyang nesi daga tanat boarding ka Meghalaya ka MEPDCL nagabanta ban ai boarding shaki tliwing ki badon ha kate ka snong ha ka arpun ri tarik unaitung kalajan kelalong ka madan thma ha ka jingpin ibor ha preng ki arkun hun ki bakrsan bat persha ya ka jinglong trai ka yong khuli sha Meghalaya ka batang shiphang ha pedang ka jing berthen bat pin ibor ka Assam kalawan ra rengkat bat arbos ki pulit CRPF ki blaking atiar ban le don borbek klem buram shu ya ka jing sngo ki pajba na kaliang UMDC ka mauti uba Charles Marngar mar senyo jingteb halor kate ka jingwan le don bor ka Assam ulahiar marmar shadu kate ka jaka ha ka ba la don lang ki dukhot kinong kit kam ka Meghalaya People Social Organization ke belasan ran lang ye kinong tre ka MEPDCL bantung ye kite gideng sainar penban kilajan sha thombor ha ka Assam ka bala pen ibor tengkreng ban weng mardor ye kite ki south li gideng sainar bala penyang da kate ka tanat boarding na Meghalaya katkum kate ka jingja ki pulit ka Assam kilawan pensange e kate ka jingthung ye kite gideng sainar electric ha Meghalaya da ka ba kila kambek bagadang hap sha ka Assam bat omtang ba kilawan pensange Hendrai ki put juboru ikite ki south li ki ding sainar bat ka bapin ingkhong ni bat ya UMDC ka mahoti uba Charles Marngar da ka ba ula kno ba kimdon shu ya ka jingburam ba mar kaliang bat kno ru ba wat ki bor district bat pulit ka Meghalaya kim shimla banwan biangpor kumba ka Assam lembat ki perton sipai kilawan marmar ha ka ba pentip shaki Kabana kaliang MDC wat law la pentip hadu Deputy Chief Minister uba Preston Tensong syaka DC ka district ka Kuang RM Kurba penban tang khendiat ngut ki pulit kilawan poi kataru hadu ka saw baje janmit kaba ki pulit Assam kila dep la ka Kamram kumba kila thumu uba Charles Marngar habakaran kilat pathai khubor ula kno ba ka jingslam jong ka sarkar Meghalaya habala pentip shaw SP ka district nadu ka por khandai baje mestem penban hadu saw baje janmit ki dangpoi kata tang hapo khatsan ngut ki pulit rengkar baru majestor uba arkar BQ kaba kimla banle AA ya kabor Assam ulo ongru badai na kani kadaw baka Assam ka yo ban yuroid da ka basuk ya ka Meghalaya namar baki bor sensar na Meghalaya kimnut ban pin ibor persya ya kikam buitu ka Assam kaba ulo ongru ba watla ki trais non kila persang ban yakhun persya ban om ailat ki bor sarkar ban wengi kite ki ding sainar Henry bamdon kilat jingyada nala ka jongga jella kim ban se ban hap kan randin no But what UMDC ru ki pulit CRPF kilas dang wat ban kta kti katba udang persang ban om ailat bakin weng kite gideng sainar kajela dap da kajing songsi ka bakraw da kasngi idan hang ne kini kasnong yong khuli mas nyo jingtip na kaliang jonga lawan ban mare hang ni dereng lapoi khamslem na kaliang jonga ru peng aku blai gepang nongkit kam jong ka FPSO jongi Kibala anda duk kepor pra baje prashteng kiladon hakni jakah ni mas nyo jingtip bau ni Assam usai kini ki post elektrik nang ni hakaba ki MECL jongi kamot ban ai boarding yi kini ki snong jongi ni
kat kum kejing keren bat usim jong karai marwat ni abang ape ki kot disla uni rang dei put usam ujongi kam dei ga disputed area kani ga dei this is purely Meghalaya kendai ke basnusi kalong bahadin balak pentip susi mementah ga dei ke porsau buje ngadu kendai bije la pentip SP jongi dang poi mentah ila pentip banagaling jongang la pentip deputy chief minister ru habide begani dei basnusi kalong bah nagaliang gi polis jongi na Meghalaya hangni ki poi tang khat lai khat sau ka sangot rei nasam ki nuak kiwan hadu lai bos sau bos ngala persang ban khang persa ban yele igini gi post bapli gini belong sini jongi nak MPSO kila persang ban yele ban khang banam island ya ke jing remove ye gini ki pol hangni rei kumno kin le bapli ikin thai bro kimla ban nei de gi pai ba jongi gi don hang kai menta kinong song snong jong kan di area ki persa ai ke jing wang yungi rei mdon nong ya dai ki long ke basungsi ngadala deru ala ong yo Indonesia upulit asam war takti yang rei wetan yang kat bangadang khang ban penyi ban remove ye gini ki pol hang ni long ke basungsi gini ge jingja dang man kini kini singi kan don ge jing kren between Chief Minister of Assam and Chief Minister of Meghalaya kini baru khan ke master plan nak benda ke jing pen baik yo put usam rei kan ne ga de jaka bat kum MDC o ngamde ngani ko konsumsi ngalai phone ni ba sotun yang don meeting do men step on the way he's coming rei ke jingkit kli yo put usam jong ga dong ri boy ga jongi ba ga jela Meghalaya bro ko ngamban se na ko ga konsumsi ban wanang ni ban yu i da lagi jong kikman ban nga thang hadu kata ban yu i hang ni ban Meghalaya ga jongi ngem dan gano ga jingkit kli nagaliang jong sarkar ga jongi nadu men step hadu menta iwan menetang majistrit jong ibarap inle yur ma iru bapli ila persang ka bor ga jong imla ban le shanong in pon ban ngayu iba ini ki baro ki de failure jong government ngala pentip deputy chief minister jong ba preston tesong ba om tanggata nagaliang jong aku mu MDC ini ki de schedule area ki bahab apo ka Khasils autonomous district council ki hab apo jong ka right marwet bat ki hab ro hapo jong usim jong kahima lim hapo jong ka district council ko ngala pentip UCM jongi ba titas kain nagaliang jong iru ila phone so deputy chief minister bad imat ka jingi keren composition dengan susi banagaliang ka government jongi kamla ban lei hang ni mentangin le yu tang mangi kniat kan nginam la ban yo fight bat ki ngila ban yap ro le mentang kila sailot ing ni south lagi pos badon hang ni ngimla ban lei ngimla ban khangi ki namar pangimbiang ka manpower nagaliang jongang la keren ye deputy commissioner i jong iru ikong RM kurba nagaliang ga jong nagaliang jong la pha gili ki majistrit jong dengan susi bahaduk mendahi idon tangkat ni balai ga government of Meghalaya jong kam don brio gini ki daw ki bapelong ya ka asam makan yurat yang nang tade susu ngasong siru bantip ban ngalaju keren ye kene kinong sensar ki jong haki right ki hima ki jong teng ngilong ka ba bangindu ka kendau ka siap ka jong namar ba ni perkhat ya kayo nong ka jong ni perkhat kayo nong ka jong dengan ada kerpat jur hagani gisi bana kaliang jong ka sarkar kini ki jakahi ibadeh ni ibadang dei purely jong ka Meghalaya jong dakum noru kim dei ban lek asam kini gede ki butu jong ka sarkar asam bat kanang yele nang ni syukman wur imat ki wei gistit ru indon gistit hagaba nagaliang ka sarkar asam kan le ba dengan tip ke ga manja kinong songnong jong ni kilong safe na emanta namar ba mdon man power dengan ada kerpat nang ni bat ada kerpat yo chief minister deputy chief minister shime ke jingit kli nada ke ja ke hang ni ye ki breu ki be ki jong ibu songnong hang ni ki garo ka kasi ki penar ki wa ki ba song hang ni kade ke jingit kli ke jong phi nada jai hang ni namar kumalong adu mentahi no protection nothing no protection bat lada long kumalong mentahi cendon ke jing snam bat ngamtip ke banja kaliang jong ke MPSO River District ni sungu shisha yai ba Charles warla imdei tai nong mikmat nang ni napo ka jirang constituency henrai ilakloi banwan apa ilayo slow ya kani ka kubor ka jingjang ni apo yang kuli ilalong ibakloi banwan banyara bat banwan sakhi ya ka balajahang ni bat me iru ila persyajor ya kani ka jingjang ni apo yang kuli apa kimsha ban bu yunu pos apo
uput usam jong kami Meghalaya. Yang keseng mentah kesengi mikwa ban penpau. Ya kajing sokya, kajing snopsi ka bakraw. Abang iwan ha kani kai jaka ka bakhot ka yong kuli. Namar ba men ha benai me lai poi tarik ilawan ban penkelem kini gipos jong ka ni ka asam ka ban bu hang ni hapo yong kuli. Nang tang ila ibu ka memorandum ru hapo MECL subdivision ban kaladan cing ekran ban EE ban EJE jong ka MECL subdivision bernihat. Hang ni kila yo ka approval na po secretariat ru banwan thung yu pos banwan le ka infrastructure na po kami Meghalaya namar kani ki pos ki badan ha shani ya po yong kuli idei ki pos ki ban po Assam. Habang iwan menta kasngi ban thung ya kini ki pos ban aya kani ka development ban aya ka boarding ha kani ka jaka ban kalong khongpong iwan poi ha kani ka jaka ha ka por prabajiment step but andang ila poi hang ni kajing tray kalaya chakmat iwan poi ki police Assam yang tak dan ke objection hendai ka jingya ka jing pos kadang ya ni chakmat napo ka liang jong ka district administration ka slem ban wan poi hang ni ngila pentep nang ta pada ka police department ru ngila pentep bat kisimpor ban wan poi hang ni baki pulet na po Assam pada marsen yo kubor bangidan shani kilawan poi da platoon kilawan poi di kali sibon nang taru kiwan ki officer bahek nang tay na po Assam ban jungo ya kani kacaka andai shano pat kinong mikmat jungi nang ni na po ka Riboy district bat na po ka state namar balay hang ni ngitip syai baka di kacaka jong kami Meghalaya pa em ken wong baka di ka kadang hab po jong ka right marwet andai naka liang jong ki pulet Assam bat naga district jong ka Assam kiwan khang bat kimsha ban thung yu nupos bat ki ratjendet ya uni upos de kalong ka ka basmopsi shisha namar ha kapor be iwan poi isa barbecue badi ADM jong ka Riboy district kajing ekran kadang bet yong ya chakmat tambah kensan pada hatang tak ni katumat ni minit kata kajing keren kala no sendet ba kata ka order ka oh na ba ngide ban weng no uni upos kabang ithung na po kami Meghalaya de kalong shisha ka basmopsi bat ni penrem jor ya ka district administration badi ka state ru namar balay bakum hak kani ka jaka baki ang ka disputed area bat ngitip syai bakam day ka disputed area kadai ka land of baladat settle land settlement kani ka jaka te kumno kan hak jaka la jong ru bakim la kimdan kata kabor kum ka district administration bat kum na ka state government ru banyada yung ni upod usam ba menta kani ka Assam kalawan tur ban kalakam jaka ya kani ka jaka hapo yung kuli ya kani ni tentu ban ni dawajor ya ka sorka ba ka district administration baka dai ban le kloy no ndray na kaliang ka sengjungi ngimnum ngabjar bat ngindang ya budin haddo ban ya kung yung upos bat bakin yo boarding hi na po kami Meghalaya tinggal apa kajing sukya ka bajur hakane kasmi bang iwan ban yu kujat hakane ka jaka na kaliang jo kaseng oh naru ipol munsangila tip ya kene kejaka kadon kajing persang ban humbor na kaliang jong ka Assam da ka bakwan si ya puslai hakpot baladap na kaliang jong ka seng incem la ailat ya kata ilaya chakmat da ka bangiweng no ikipos ne bang ila persang na kaliang jong ka seng harangkar ka jitri lang jong ka bat ka department jong kami SL banle ya ka babatam na ka kini gnong snong ha kene kejaka ne kalong ko ka pat ka bas bang ya kendo da kene kajing ja ka balong ha kane kasing bumenta haba kansan na kaliang jong video jong ka Assam kilatur kansan do paj ba ber kilawan lagi he kulit kilawan ki majiset ki babun ne na kaliang jungi kasit ka jungi pat kim sim lala ban pembiang ya kita ki banwan ya keren banwan ya sai na ka benta banyada ya kane uput usam jong ka jaka ka jungi tengi sode ban ai khublei khamtam kerpang MDC jong ka mau hati ibalawan nadu kajaka kabajengai banwan yarap ibai ya kata kajing kibangi kum ko briu hunyu trep kum ka jelam Meghalaya hi barak koi ya kendo barkene kajing yal jus ngau ya kapor syakapor bakan don kata kajing penbej upur usam breng nyok Assam bat Meghalaya iman kene ka sulong tang haku umdum ngam suling ngo ba haru menta balai barengiwan wat ban bu kita kipos elektrik nisha hadu katne ni ha kajing sisa mentangilah susno nyamrem ya lade bangi hap banweng no ya kine kipos ha kikmat kibang yui ha kiji yui kikmat lajong
Tending nyim la ban lei kumalaong MDC jungi nang nyim don ya kata ka manpower lan ke jing klan breu. Bangi pek nakaliang juga polis department ro nyim poi CHA ki don tang sifau kat arngot ban nakaliang Tending nakaliang jong asam pan kiwan lagi truk kiwan lagi bus kiwan lagi fau kali. Tending nakaliang jungi tingilong duna sya kaliang jong ka manpower. Tukum juro nakaliang kinong mi kman kijungi ru iman kisngap kulun iya kane kejing ke bangi kenduk ha ka bordat. Tending dalan poi ki election tekin sakan mawi kita. Tendai mentah ka babu jing kalam kamtam yangi kinong song sinong ki basyong ha kane ke border area. Ia kendu ni hangi man ki por ni kendu ki jing kamtam ha ka jing sya kuntur put na kalian joka jelak ba marjan ke kawan ra ka hiru-hura namar balik da ka masuk ki register sya asam pare din bal register la dengi persyang ben im yalau jong put usago kalong ka ba na kalian jonga suban ai publi ya baro ki belayarap yangi ha kane tambat nyim ko abakan kod kumne ndrei ni ko nginangay budin bat nginangay trilang nang bangindup yo kumunyo ya ka jong ka hok abade but uput usam ka jongi Kami sengi kirim pat air kata. Insang ni lade benjo kata kopi. Saya mana kirim besong kaput. Lade benjo kata kopi teng ba da lewat apa office yang kedisi lah bendon. Kamar hadu mentah kata ka kot kadang don ha ka office jong kadisi. Office yang kedisi. Te pila jo ya kerentang de empa hlor kan ya kadisi. Kami juga nak kentang nama nak yang rebuat Mississippi saya kot ini pun kaput. Te ingin nak yang kentang ni ai kita kot sungai kene kinong we. Nampak ngim lama naik kot pura. Kadang saya katurun isamai, agak nasi balik ai kot sungai kita karam tamta. Te lada bam ai menyipat, minta kalau orang kamu, wan kamu nunggu pat, pemilale era. Te nakalian jong pi ka bakalong kumni pa ka iba ko abon ai jumo pa ka district administrative. Ngong ba ngaku abang jemput kumne. Te ka eru ketika kot keslahi ba, apa scam ya kan cekai keputa. Te bahkan kan mesti bahkan sim kata ka report. Bahkan pak dokumen bahkan snack ang border lang transport tang nam tang border ke bandida de basong brew hang de basong brew dikhan no prairie ne de man ikot ane tak nem la ne dapot man tung post ni do electric post man tak si sane chapo yang khuli isa ka de development de bam de ong ba ke asam ne me khalia ne la don ka bon biasanya peng di si ke kamrup asam bat no ka dipoi wang manam pensinga ya kadulamen hande ko lengo pak ne habangi wana kadulamen be ne kalian ka wipat kejala ka asam ka pensinga on kane ko lengo kan habala don ko bon ka jete ba amden pensinga ya ka development te hakano ko kom kenjuan pensinga ini te kata ng sabdik ya ng sene ki wa shong kaput te meeting ba yo kan mi da kumbe pati ya ka kan mi sa ga jingru ra ya kata meeting te ngakwa ba ka komen jungi bukan simkia bukan penbek baklo ya kena ke kampung. Kompi PM haba hi ba kajba kimi ki kam Pa MP ko musi mo kume bari pet ya kan ka right marwat sane. Te kumba kalong ka jingja matahang ne ka jing khaja hapren kini ki armam la hakaba kalawan kan ki jingja bar kan jingwan thung inu electric post ka hakaba nakaliang ki bor asam bagi nong pen songsong jong ka asam hang ne hapo Meghalaya ki lapan sange kan ne te khandiat ko musim habai dei bar kan ka jaka phila pen patai bar kan ka jaka ka dei komno bat ka hap em hapo ka hima ka jong ka imlem bar ka rai jong pi Kum ka jinja mo tak si de sa de ka masusi mo ngi ko mo so jong Meghalaya te kan ka jaka he mo jik maro san ga de jungi te ngi biang ki kot slan ro kan ne te ha te mata kasi pat ba mas ni tip na ki rongsan monsan jonga ban na ka MCB bat bakin ban tung pus ne te dekla yawan ne pat kami di kumara ba ke ba de chak jang ka asam tengah bat ki rongsan monsan jonga babun pelang dong ba stong lagon mi ne ban pasha e ka tak jikam dongkin nong sam ba de chungki te ngi ong ru ki ba ma wangi wan hanne om ta ban ong ba kene de asam ne ngi ong ba nam tak development ka ban pha ya bar khoi bikin yo da kan ne lai te hande nak jang kan ngi asam ki pulit ngi asam ki persha ba ngi ki persha ban tung ne pus hakne ha snong yang khuli te abangi kala kli pa dikini ki ba ne bar khoi yong ba de kan ngi la ka jungi kan ne jakan du handai thai te mutang na sedang wat ki kot Islam te ngi susi ba nak liang kedungi mdon bawan yirap te sene ke di kulmar kan kita kalong ni susi long da bar ke judu nang dungi kalong ko bangim ja ban aikot dikini ki bisa kaput atat be de ki dikhar
Dia bangi ai ka kot sungwai ro jong penduduk no nak heritage yo gumta te masing ya penduduk te yo lat ne ka samaron tur te yo lat no tur ka permi kumar ka development tak hak ne ka menta kasi ida kamar lajong kawan kumar no kawan pase no development ka debi te lang yong ba ngi dapetip changan receive ro menta hadu menta ka poi da te gidon ki seng phalang khane a langut te ki adon te batam ki te nak lang ka government no shipment shipkha lang di ban pha ki officer ki expert kin man kren ni kan ka kam ande kamton kum tapan tang mingin ka bor ka berit kemut nyala ban ja kot bat ki ban ja parakat ban ja kan ban ja phle jumut ya kan kam develop hapo hande hapot asamat ka mehlia kan मेघालय का रख नहीं सकता है कैसा मेघालय असम रख नहीं सकता है कैसा रख नहीं सकता है अगर कैसा रख सकता है। आप लोग को ऑलरेडी मालूम था ये मेघालय का जमीन है। नहीं मालूम नहीं ये मालूम नहीं फिर भी जानकर भी आया ना हम लोग बोल नहीं सकता ये मेघालय या ये मेघालय का है क्या असम का है नहीं हम लोग बोल सकता है हम लोग पुराना आदमी है हम लोग मालूम है। लेकिन अगर जैसा ये दादा बोला ये आप पुराना आदमी है मैडम ठीक है लेकिन हम अभी कैसे बोलेंगे मैं ही अथॉरिटी हूँ आप कैसे आप अथॉरिटी कैसे है आप अथॉरिटी है क्या ये फाइनल अथॉरिटी है क्या अगर हम लोग ऐसा अथॉरिटी लेके आएगा तब क्या आप कुछ नहीं कर पाऊंगा तब तो हम लोग को गलत मत बोलना। अरे गलत नहीं आपको तो आप लोग भी अभी ये असम का लाइफ क्यों दिया हुआ है इसका भी अथॉरिटी इसलिए तो इसलिए आप लोग बात करना है मैडम इसलिए तो बात करना है इसलिए बात करना है हम लोग का जमीन में हम लोग का मेघालय में लगाने के लिए आप लोग अथॉरिटी लिया बांगुरा से एनओसी लिया तो नहीं दिया ना यही लिया एक अभी अथॉरिटी है तो वो लोग से थोड़ा कंसल्ट करना चाहिए जो हम लोग ऐसे करने वाला है आप लोग ऐसे आने से नहीं होगा ना। ठीक है भैया अभी हम लोग कार्ड भी अभी तो आप लोग कार्ड दिया अभी उठाएगा कौन ऐसा है कोई अथॉरिटी नहीं है आप लोगों का काटने का कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है आप लोगों का ये माती आप लोगों का ये इसका है हम लोग अथॉरिटी भी है एमएसबी से हम मेघालय को कार्ड नहीं दिए नहीं हम लोग का कुछ भी नहीं है मेघालय 20 साल हो गया हम लोग इधर जब 20 साल में बैठा तो मेघालय लाइन नहीं दिया तो अभी अपने असम का लाइन देखना पड़ेगा। मेघालय सरकार जब लाइन नहीं दिया 20 साल से अब क्यों क्यों नहीं दिया डिसीजन हो है ना 20 साल से बैठा था मेघालय लाइन क्यों नहीं दिया 20 साल हो गया गामला बिच्चो मर गया भेंके जैसा क्या होगा वो है ना पोस्ट पर पोस्ट निकाल दो 20 साल से इतना 20 साल से हम लोग बैठा है मेघालय क्यों नहीं दिया क्यों नहीं दिया मेघालय क्यों नहीं दिया सब वोट असम वोट आईडी डोली असम का असम का है देखा तो देखा लेगा लेकिन सब देखा लेगा सब जितना आदमी का है 20 साल हो गया हम लोग Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small and a light gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have.